Dobrodošli natrag. Naredni gost u emisiji Špica je Nedim Makarević, izvršni direktor Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine. Gospodine Makareviću, dobrodošli u Špicu i hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala vam, čast mi je biti s vama. Evo, jučer ste u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine predstavili aktivnosti Vijeća stranih investitora. Između ostalog, kazali ste mi i da je predstavljeni poslovni barometar, što je jako važno što se jučer desilo. I evo, da nam za početak kažete kako je prošao jučerašnji dan, predstavljanje rada Vijeća i od kolike važnosti je poslovni barometar. Hvala na interesovanju. Evo ja ću malo u kameru da to kamera vidi. Ovo je naš centralni dokument, vrlo specifičan za Bosnu i Hercegovinu. Poslovni barometar je dualno jezičke prirode na BHS jezicima i na engleskom. Dobro. A radi se o krvnoj slici privrede Bosne i Hercegovine. Kakva nam je krvna slika? Izvinite što prekidam. Nije sasvim anemična. Dobro. Još smo uvijek dovoljno puno krvni da možemo da trčimo. Jako interesantno da pored negativne strane koje su strani investitori, a pazite, jako je bitno da opet da naši gledalci shvate da tu nema ni uvijanja, ni uljepšavanja, to su ljudi, to su kompanije poput Lidla, Dema, Raiffeisen, Unicredit. Dobro, tu se zaustavljamo, okej. Mislim, da, ali vodeće kompanije ogromne kompanije koje se ne libe reći šta misli, su sljedeće rekli. Da 90%, dakle 90% naših članica, od njih 85, je spremno preporučiti dalje Bosnu i Hercegovinu kao jednu zemlju gdje vrijedi investirati. Mi smo, tako reći, jedna poreska oaza, ono što oni nazivaju offshore, to se za nas naziva nearshore, dakle u Europi jedno ostrvo sa 10%, to samo ima kod nas poreza na dobit, bez obzira na visoke izdatke za PIO i MIO. A s druge strane, ono što nije dobro su veoma komplikovane administrativne procedure koje... I to je vječita problematika. To je vječita problematika gdje mi pokušavamo da uprostimo te stvari. Kad kažemo mi, mislim, Vijeće stranih investitora, čija je naša jest uloga da smo tu na sjecištu realne privrede, pogotovo stranog kapitala s jedne strane i s druge strane shareholdera, dakle naše vlade, ne bili uprostili procedure. I to je ono što ide jako sporo, što zamara, što se može poboljšati i gdje se nema dovoljno sluha, mislim, shareholder nema dovoljno sluha za privredu da ubrzaju procese i pojednostave. Da. Evo vi često, evo znali ste to kazati tokom gostovanja u našem programu, ali evo i u intervjuima i za druge medije i portale, da zapravo investitori traže isključivo pravnu sigurnost i jasnu administraciju. S obzirom da to, evo i kazali ste sami, ide poprilično sporo. Da li se opet nešto promijenilo u odnosu na onaj trenutak kada ste vi preuzeli funkciju izvršnog direktora? Da li možemo reći da je došlo do nekih olakšica, da se otvara prostor za lakše investiranje? Nismo prešli na praksu, sve u domenu teorije. Ako se sjećate, na samom početku mog mandata bila je ona vrela faza sa minimalcem koji nam je došao preko noći. Bila je ona vrela faza sa neradnom nedeljom. I sada korak po korak nam se izlazi u susret, ali vrlo malo, vrlo sitnim milimetarskim koracima koji naravno nisu dovoljni, niti su adekvatni. I to je nešto što trebamo poboljšati. Dakle, tu nismo zadovoljni, tu moramo dalje raditi sa našim prijateljima u vlastima da poboljšaju cijelu regulativu, ne samo pojedine zakone, nego ja sam objašnjavao kad neki od naših velikih članica, čime sad neću pomenuti. Hvala. Otvara svoje filijale u Federaciji, RS-u i Brčkom, mora za sve od te 3 filijale posebnu proceduru da prođe koja ima blago ili djelimično dotične tačke s onom prethodnom. Kao da ne živimo u istoj zemlji. I to je nešto što zamara. To je nešto što jako puno pravne podrške zahtjeva i onda imamo jako akutnu stvar sa inspektoratima. Jer svaki inspektor kada dođe na licu mjesta uzme sebi za pravo da tumači određene procese, odnosno određene događaje u određenom vremenu i prostoru, donese odluku pa se ti poslije tuži.
što ide godina, 2, 3. Znate već kako je kad je se na toj sudskoj distanci, onda to nije zdravo ni za odnos između partnera i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je sve, ima posla, vjerujte, za narednih 100 godina da se radi dan i noć, ali je jako bitno da i njih 90% preporučuje BiH da se investira. A druga stvar koja je jako dobra, ovi koji su već tu, njih 60%, u naredne 3 godine će reinvestirati kapital u postojeće projekte. Dakle, neće ih, sad ne govorimo o gašenju privrednih subjekata, nego govorimo o dokapitalizaciji. Njih 60% je spremno na to, 40% ih je on hold. Da. Jeste li optimistični za 2026. godinu? S obzirom na jednu opštu polukatastrofu koju se mi nalazimo, vidite šta se dešava po svijetu, ne možemo mi očekivati nikakve bajkovite scenarije. Ja sam umjereni optimista zato što je sam rast nije negativan. Pazite, mi smo mislili da ćemo biti negdje oko 3%, 3,3, evo nas na 1,7, ipak nismo u minusu, to je odlično. S obzirom na okvire i na političke turbulencije, i na manji entitet i njihove gardovi, na ovo što se dešava s Američkim državama i njihovim odlukama na prečaci, ono što se dešava u Ukrajini i Rusiji. Evo ulazimo u 5. godinu sukoba, to nije šala. I reflektira se apsolutno na sve. Da. Reflektira se skroz po dužini i po širini. Da. Ja se nadam da će biti još bolje, ali onako kako jest je daleko od toga da je loše. Da. Evo, tokom jučerašnjeg događaja u Centralnoj banci i tokom promocije poslovnog barometra, o kojim aktivnostima ste još razgovarali? Šta bi nekako trebalo biti prioritetno? Evo, krenuli smo nekako sa medicinskim terminima, krvna slika, pa do nekog akutnog problema. Bitno je da ne postane ništa hronično, ali evo, šta je nešto što ćete uzeti u fokus da vam bude u ovoj godini? Od nečeg treba krenuti ka rješavanju određenih problema, ali evo kada govorimo o investiranju, kada govorimo o saradnji sa investitorima, o saradnji sa dijasporom koja također može mnogo pomoći i koja je ključna. Koliko bi se moglo razgovarati eventualno o nekom takozvanom irskom modelu? Šta je realno za Bosnu i Hercegovinu? Vidite, znači, ovo upravo što ste pomenuli zadnje, to je dijaspora. Ja sam sam dijaspora, bio sam preko 20 godina vani. Mi imamo dijasporu koja je sad u ovom momentu nepune 4 milijarde ubrizgala u financijske tokove Bosne i Hercegovine. Mi govorimo ovdje o novcima koji su išli sa žirokonta na žirokonto. Pri čemu mi imamo sistem koji je fatalan. Toliko uzimaju novaca za obične transakcije da je to, pošto još nismo u SEPA sistemu, i to treba da se desi što prije. Trebalo bi u junu ove godine da se desi, gdje će onda transakcije biti puno jeftinije za naše građane. Ali znajte da na to dolazi faktor 2, odnosno faktor 3. Znači možemo komotno pričati od preko 10 milijardi maraka koje dolazi sa strane naše dijaspore u Bosnu i Hercegovini na godišnjoj bazi, što je jedna izuzetno bitna grana naše privrede, baš onako kako je to bilo u Irskoj 80 ili 90 godina, pa su se snašli svojim mudrim odlukama 90. godina prošlog stoljeća tu istu dijasporu koja je mahom bila u Americi vratili. Tako recimo Michael Dell, ja ne znam, ne vi imate HP, ali Dell Computers to je jedan od povratnika iz američke dijaspore i Irske. Imali su svog predsjednika, Kennedyja i tako dalje i tako dalje. Ali ne moramo mi gledati prema Irskoj, ja to stalno pominjem. Evo nam Hrvatska nam je prednost. Pogledajte šta Hrvatska radi. Da. Ona ima potpuno razrađen, zdrav, dostojan odnos prema svojoj dijaspori. Uvezeni su u tkivo zakonske regulative, u ministerije, u agencije, u razne asocijacije, u njihove matice, kroz crkvene i van crkvenih organizacija. Znači, transparentno po dubini je njihova dijaspora uvezana i kontribuira. Ne smatra se odvojenim dijelom organom njihovog državnog nacionalnog tijela. Kod nas je to još uvijek u našim glavama corpus separatum i to je ono što mi ne smijemo dozvoliti. A pazite, to moramo raditi mi sami na sebi i nikako da dočekam prave impulse koji će doći sa strane naše politike, gdje će se pružiti jedan zakonski, planski pristup prema dijaspori, da ih se uveže kroz projekte godinama. Jer pazite, mi sa ovim novcima možemo računati još 15 do 20 godina, onda je gotovo. To je generacija, evo moja,
kad odemo u penziju, to je to. Mi ne možemo garantovati za generaciju naše djece da će isto tako forsirati Bosnu i Hercegovinu. Treba na tome hitno poraditi. Evo, HIC će poraditi na tome u svojim kapacitetima koliko je moguće. A da li kada govorimo o radu, odnosno odnosu dijaspore prema Bosni i Hercegovini i o nekom eventualnom jačem investiranju u njihovu matičnu zemlju, odnosno u Bosnu i Hercegovinu, šta još po vama treba uraditi možda na tom eventualnom povezivanju? Šta oni zapravo traže? Koji su njihovi uslovi? On traže kao broj 1 da se respektuju, što nije slučaj. Dakle, mi ovdje imamo uvijek jedan clash, jedan konflikt u smislu matica dijaspora koji uglavnom ide sa strane nas u matici. U smislu da gledamo na te ljude neblagonaklono i to se mora promijeniti. Mi moramo shvatiti, ako ništa, ako nam možda neko nije simpatičan ili ako smo nekom poluzavidni, onda bar da ekonomski gledamo da je to neko ko nam daje izvor financija za budžetiranje. Ne otvaramo ništa prema dijaspori. Koliko vi znate, da vas pitam, direktora velikih kompanija i ministara i ambasadora i generalnih konzulata su iz dijaspore? A vjerujte, imamo kadrova koji su u špici svjetskih dešavanja. Ne, nema, nego se ide po političkoj liniji, meritokratije nema ni dvogledom, pa čak ni u Bosni i Hercegovini kadrovi za koje mi znamo da su sposobni, ne dolaze do funkcija koje im pripadaju, a kamoli prema dijaspori. To je nešto na što, a mi to kao društvo dakle, moramo raditi iznutra, moramo taj neki pozitivni pritisak vršiti na one koji gore vladaju, bilo na... koji su ključni, u tom trenutku. I onda će se stvar početi mijenjati. To je glavna stvar. Dakle, njima ne treba novac, oni imaju novac, njima trebaju uvažavanje i da im se da prostor da kontribuiraju za svoju domovinu na najbolji mogući način kako oni znaju. Znači, ovo nije samo novac, ovdje je i taj knowledge sharing. Znači, mi imamo doktora, inženjera, naučnika, naučnica. To treba privući prije nego što dođe do potpune asimilacije 15 do 20 godina od ovog momenta. Da. Evo, kada govorimo o generalnom radu Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine, a evo spomenuli smo dijasporu, pa opet možemo reći koliko su i važni određeni događaji koji se organiziraju kao što je forum Dijaspora BiH, određeni sastanci. Šta će generalno vijeće raditi u ovoj godini? Da li će biti nekih okupljanja tokom ove godine, nekih malo i većih ili eventualno pojedinačnih sastanaka? Vijeće stranih investitora postoji jedan veliki uspješan skup u Göteborgu u Skandinaviji, dakle u Švedskoj prošle godine. Međutim, to su sporadični pokušaj. Šta Vijeće stranih investitora želi da uradi je da kanališe, da otvori potpuno novu domenu koja se tiče dijaspore i da otvori vrata našoj poslovnoj dijaspori kada dođe u Bosnu i Hercegovinu, da im predložimo naše projekte i da im se stavimo na raspolaganje s jedne strane, s druge strane da napravimo ciljanu turneju sa našim partnerima. Opet neću pomenuti ime firme koja je s nama. Iako su sigurno društveno odgovorne kompanije i lijepo ih spomenuti, ali zbog nekih naših pravila da moramo nekad malo paziti. Ali skupa s našim partnerima planiramo turneju po zemljama germanskog, njemačkog govornog područja. Znači govorimo ovdje o Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, koja treba da se desi u maju i junu kao prva turneja vezano za povezivanje B2B sa dijasporom. Dobro. I evo, to sam vas pitala na početku pa smo onda otišli na drugu temu, ali kada govorimo o konkretnom momentu, kada ste vi došli na ovo mjesto, ovu funkciju koju sada obnašate, jeste li zadovoljni intenzitetom vašeg rada, odnosno mogućnostima da provodite ono što je po vama prioritetno i ključno i da li ste riješili, kako ste stanje zatekli, da li ste riješili te neke, ajmo reći, goruće probleme koji su možda u tom trenutku bili alarmantni da im se pristupi? Pa bilo je jako... Situacija ovakva, Vijeće stranih investitora je inače jedna organizacija koja nije nova. Ona je već skoro 20 godina ovdje i prijašnja ideja je bila da ljudi koji su osnovali Vijeće investitora, FIC, koji je inače u svakoj državi bivše Jugoslavije prisutan, ne samo u Bosni i Hercegovini, recimo u Srbiji je puno veći nego ovdje, 4 ili 5 puta veći. Njima dolaze ministri na njihove skupštine, srbijanski.
dakle, bila ideja da prvenstveno bankovni sektor koji je organizovao Vijeće stranih investitora da kreira jedno savjetodavno tijelo vis-a-vis njihovih problema svakodnevnih ili poslovnih naspram države, regulatorija. Sa vremenom Vijeće stranih investitora je raslo, međutim, break point se desio onog momenta kada je za novu godinu 2024-2025, preko nove godine, minimalac udario na 1000 maraka skupa sa PIO-MIO na 60, koji je bio tad 67-68% na dohodak, plus paralelan proces sa neradnom nedeljom koji nisu bili po mišljenju naših članica s njima dogovoreni, nego su na prečac riješeni. Sad nije problem u tome nije problem minimalcu, naravno da ljudi trebaju minimalno 1000 maraka da zarađuju, nego je problem u tome da procedura koja je iza toga išla nije bila u dogovoru sa našim članicama. To nije bilo simptomatično za Bosnu i Hercegovinu. To je vrlo simptomatično za neke afričke režime. Tu su se oni prepali i onda su više manje ponudili meni da od Vijeća stranih investitora napravimo jednu lobističku kuću koja će vršiti promidžbu interesa stranog kapitala. Vjerujte, što se tiče Bosne i Hercegovine, što je više stranog kapitala u Bosni i Hercegovini, to smo sigurniji, jači, stabilniji i bogatiji. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i svakako vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Hvala vam, sve najbolje. U proteklim minutama u emisiji Špica naš gost bio je Nedim Makarević, izvršni direktor Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine.